Assalamualaikum guys, kali ini kita mau berenang nih guys di daerah Bogor, tepatnya di daerah Ciampea di Wahana Boas Water Park. Dan katanya guys, ini nih waterpark yang paling murah di daerah Bogor nih guys. HTM cuma 15.000, kalau weekend 20.000. Dan di sini tersedia kolam berenang, ada 10 buah kolam berenang guys di lahan sekitar 8 hektar. Mantap ini guys, luas banget kolam berenang nih. Jadi guys, di sini tuh banyak banget wahananya guys. Ada kolam berenang hangat, ada kolam arus, ada kolam ombak, dan ada kolam busa. Mantap kan? Dan kalau ke sini kalian itu nggak perlu khawatir buat naruh bawa-bawaannya nih guys, karena di sini tersedia ratusan gazebo guys. Dan gazebonya itu guys gratis. Udah dulu ya guys, kita mau berenang dulu nih guys. Tonton terus videonya, jangan di skip, and jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.